Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haba pa syari lom jan tiapan, ke jinglai Thep Kyrteng ki Kyrtong ki Ïakhun ya ke election MDC, ban mi Khmat pat ja Jhadc ADC. Hadu kan trek mentau benai, rempang arajar kat kendai, kiladan lai pusau ngut baro. Arngot na kini ki dairu ki CM barem jong ka Jhadc ADC bakan Thep yu Kyrtong jong ka sang UDP uba moonlight parian ubalang UMDC na Jowai South bat uwei pat udai uba Andrew Shulai MDC ke Jowai Central ubalong Kyrtong jong ka Indian National Congress. Hadu kani kasngi ki beralaj ban Thep Kyrteng Khmat ki returning officer haki office rekam jong ki deputy commissioner jong ka East bat West Gentiles district kumju haki civil subdivision ki bakhambon hi ki dai na kasang United Democratic Party ki baladan khat arngot baro bat ki khat wengot ki weipan ki kenthom yo ba suklang shella uban Ïakhun na pon nong jingi constituency uba lomres lingdo na muthlong uba shanbor sumer na mukro barato zosiama thianglai saipong emlangki lamare na narpo Dr. Sanki Shangpong na Batau Lakadong, Laski Rembai na Tuber, Shanbor Lamare na Sutnga, Amas Dekhar na Musnyang Rangan, Lamdibok Sumer na War East, Bat Uhat Pochen na War Central Constituency. Nrengot kiwei pat kidai na kasang National People's Party, Bakan Thep yo u Penchua Nanglen, uban Ïakhun na Mensngat Khanduli Constituency, Uskembok Suchiang na Muthlong Sokampor, Ker Bahami Dekhar na Tuber, Saibor Lang Shadap na Sutnga, Selbinus Suklan na Sutnga Nongkle, Kong Violet Lingdo na Rembai Klerian, Gilroy Tariang na War East, Bat Uhet Potmi, uban Ïakhun na War West Constituency. Sangot kiwei pa kidai na kasang People's Democratic Front, Bakan Thep yo Albinus Lamurang, uban Ïakhun na Sumer Constituency, Bishar Bha Pala na Sutnga Nongkle, Dapoy Wan Mi Lalu na Jowai Central, Bat Helping Power, uban Ïakhun na Tuber Constituency. Sangot kidai ki Kyrtong jong ka Indian National Congress, bat nalor usi embarem uba Andrew Shulai, ki sangot kiwei pat ki Thep yo Vice Alson nong tru uban Ïakhun na Sutnga Narwan Constituency, Balang Bang na Tuber, Michael nong tru na Sutnga Nongkle, bat uba Albinus Simply, uban Ïakhun na Mensngat Khanduli Constituency. Nyawngot kiwei pat kidai ki Kyrtong Klemseng ki ban Ïakhun kum ki Kyrtong Shimen. Bakan Thep yo ba Kamli Lingdo, uban Ïakhun na Muthlong Sokampor, Charles Wilson Muksor na Umulong Mudamai, Alat Bhoi na Mukla Wayajer, Duno Nongplo na Jowai Sound, Anthony Sumer na Narpo, Wantma Pawa na Tuber, Bat Upiwel Shella uban Ïakhun na Musnyang Rangan. By law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I, Sri Thep have been nominated as candidate to fill a seat in the JN's Autonomous District Council of the state. Bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. The Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. CC Ismaila. Councils of the state do swear in the names of God that I will bear true faith and allegiance in the constitutions of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. True faith and allegiance in the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Of the state to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance in the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. I, Sri Kyrtong, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Jhadc State Council of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Do swear in the name of God that I will bear true in that Constitution of India by law established, state will uphold sovereignty and sovereignty of India.
of the state. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance in the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Yang Joy Soul. In the first place, you have mandu jingkarmen mendu kat yen election. Ba wayo ba ne cover yang this council man empty. Bo ga jing berkat ngawa ga jing stom jing bo berkat yen Rai hadin wa I ba jing crash stom I push opsia ani ka amendment of the 6th of the Constitution of India. The yo message for the cabinet yung Prime Minister Modi Delhi tai da approve ki amend nga Constitution of India ai jing to ga 6 schedule apan perkhat nga wo yen wo le byang dai bi la ha ni ga strict rai wo yen wo le byang dai bi ne ba wa yo wa dang bon ki kam ki jing ang not ki jing thang na pendem to di ba constituency nga joy so constituency le ki jing ang not nga man ra ki jing man toy ki jing ro jing pare jing to man ta yong ga jing ti ai bro Daga district hibro, Nadali district, East West. Wa yo wa, Sinawan amendment. They have confirmed Nagatukan Union Minister Delhi that they'll pass the amendment Haganiga budget session of the central government. Within few days Haganiga pass Haganiga budget of the central government amendment of the 6th bill where this council article 280 on Constitution of India Finance Commission, therefore direct funding is expected now. Then down cut nga wo yen wo le biang dagan election yo ye wan ra ga direct funding in Delhi ni dai ba yo ba wa ladam ME leader gi wada rap lai Khmat ani ga district ngi poi thau this council yong e daw kanong muna AP ko wi example gu AP ka project ko le agani ga yang siang gu yo beni ka wa dep ra ga sanction ni dai dep approve ki khat pra crore tam luna ka khandi crore the plagi ga first installment rukur le phawle la dai hadeno mem dio mana ga CM mana wan wi don gi CM ni de gi wi tho ga second installment mti bom cham thawen mo bom tip sap ma yo ye ni da pan par khat ka nga wi le o gi mi le la da ja wan ga direct funding yo li tho ka sai yo li klam sai dali kamon pon wan ga da fund Delhi se ni nang wa mana wan ga da fund Delhi wan ga direct this council them the district council direct ki pai ba namba ki department ki fair you have control of this council and its command kini do pon man nga wo ye nyoi le biang ba yo le dem emi ki bru ki wa chempang am ki bru ki wa tip sap wo lai side chedeli style ayo poi thau chewon la kini do ga yo ga ta ga Kajing mentoy go wan nebenta this council wi da perchang yu push wo mse aga budget yong sarkar India de dawn khat nga rai wo yen we le biang dei rai le da tibian ni por han pher da tibian ni por le ki kam Khmat gi ang no da ju da crash to mi yo urlong gi de dawn nga ngai just kemo gi pai ba lem sang pher gi jing muslim nga o e grai awa the south to mandalaya aden da benche gi pai ba ro i bentang constituency ajing to we ni direct funding katira perchang wan biang gi pai ba wan o ge jing kapchan ko pura go scamming nang mo ban bang candidate mo job ga ni kanti yong system arjar kha kanti thong hi gon kong to pan ba ban met hi ya kan ni kar kom sansar ka da jing to hi to hi bata yang councils kamade amerika gi powers yang council rap fair gi wo pan ne ban sa ya ga ustur goriti ngai skemo ha kan ni ka kanti lang ba ga jing kapchan ro yong ga jing da ayol ti dorap empower ke council lagi pun baban met chu ya gini kom sansar khadar policy council lamba gini dustur ti yang ka lamba gini wo pun nek bensa gi wa rim meja gi wa kata hi to em kam hai ju por la yo pun baban met ya kom krek kam po office kom krek kam po office yang ni ro move chu ga system mo krek kam council nang mo ki won hi le ki wa to pun baban met hi kata la thong hi ba hi gi lok jor gi dong chong unity development like go pair of one ra ga ba council kita la yo one ra wat yong gi chong chnong gi yong gi dong gi chnong go pair la ro ka ma kami ti mo ada ka sarkar bai the munjur go amend ke schedule yang this council tapi ka win nong Khmat da amend ni kani i ma gi jiman to le mi ki ma gi kan bon ra bi halor kani ke 6 amendment
Kamu di UP kan ni ha council rapna ka revenue yang ni council kan ni. Nah, lembaga jengkang ya jengti umum yang ni bak share yang ka major mineral rapna itu. Ini yulti le jengerap yang ka sarkar India ini yulti rap improve yang financial position yang council. Mong improve direct baja office nanta. Andre yang ye nalor ki jingam kam office i pendoi par le nang ye penkat Khmat ki jingam kam yang wi konsep i chnong hap constituency ro wi ta unity wa state government declare lang ko hindi dengan scam le wa lembaga ni ka jingrap yang ka sarkar India dok ma met cho India kan ni ka digre kam yang council kamu pukut mah ini bisi en gedi yo iman laga kongres ini candidate no ma wini dari zaini te MG kita na MG kita mai kongres hagan ni district yang intended school yo bi council wa jikta ne ba karena MDC election hi teman ka fokus ke partner candidate dari UIP hai por last time le nang kong yu bon do job kongres yu bon da ini mun show file nomination the job like MPP the bon di MPP kan ni kami cuma ke politics ampere ini dah orang UIP la em kam yo lok yo ku berdo yo job yu kata em kam yo try yo ta yo parti as whole yang kongres itu yo jing chair ni kala hagi di election arja khat kende mun jingala hinan tengah scam mala kawan mon ni rete bi pa aman hi sanchar to kongres parti tidak tahu biang ini akan di state yang ini jo akan di district yang ini nam jing ada tian nang kan jing itu tidak tengah confident lah ini wa ini kan ni kerti kan di sin to kadwa ribuan kandidat lah tangwa pet kadwa ni benai so ya ini story mah hewan kan bentar le hab em ke jing Kyrtong hab em jing ai cha hab em ke jing Italy hab em lang pai ba the confidence the man high ko snyao jing snyao yang ato ke jing job dawan ko to ke air waga kamtam ne nyu na wa le dawan ke kongres to ikat ni partai dio bi waga ne nyu bi de kala ke air na BJP cha kongres pi pai ba da snyao thu bi jing air den jan pai ba jan hei kanti da mi ga kongres kamu win yang kandidat kami mah kira ke bertala ni kira kubur itu cepai bak kamu dong win yang kena kenro wadang lagi nya kini di nga kau kena kenro da yo yang jing sitom da em chewan kerpa di kepai ba wa yai cha ham perkhat itu kemutu na step perkhat ko lawai yang kan chong thau yang i ha perkhat i ka imlang salang yang kan step yang duri yang ka jack ben ru yang i miau ong chipun te da nikin wa to wa pai ba ya cha gi ni sa chipau ar spouse ni mo sa thu to chung job dawan ko mo sa thu pai ba dau ya cha gi nga te sa thu ko ni ha ka atrik yang nai match wan ki chung job